Pausada yung pam-uy-pambar uy-papaw kara update daw jari. Yun na kaya siba ngay na hingali sa hinaw jari piningkol kaya lukrabi gising da salale kada. Yun na nga si kunay asigin harol kaya siba ngay na hingali sa hinaw jari piningkol kaya amna lukrabi gising da salale. Ato lalamdam masida kusem ki lukrabi masing hengalagle amsung harol kaya gipunsi tambang amdre ayna. Kadagi Vice President Doren Ingthokjam na pangdokre ayna kadagi serolamana ayre. Coalition Against Drug and Alcohol kadagi cherolas na hay kadana lamdam asida ki may kapat sinsak marufang lumatan na basang silakwa tongan ba kung sang gisaro kamboy na sinong telpong anirom taba dem Palace District ki manong chan ba Welungwe Foundation Kongman John 5 ta kada Palace District Committee na sinduna Nishana kunay da piba sa ting ambasong masibo ting bada miyam ki tawtang haifa hiramda kananay na ba mifam pang tokre Mifam masida kada Palace District Committee ki General Secretary Oinam Ongbi Kamla Wilungwe Foundation ki Project Director Konthokjam Pramsit Ampadi kada ki Organization Secretary Mayambam Bodhi na thorom atuki Press Team Member singwa na sarugya ke Thorom atuki Resource Person oikiba kada ki Vice President Doren Ingthokjam na makata na hai kibada Agoi khunai ase hiram kaya da swata duna lahiribagi mathakta Mayaka vasinja ki role ng dundok mandong magilop taragli thawdok khuding da yu natragna kwa jarhan sing ba mayaka pa polam sing jaw da balaitre Mayaka vasinja chaba da athing balaitre chanabin aya ba piba oina tawre pali blengak asina su khunai miyam ki haksel da chaw na sai thing pir ba yu thing ba ki mahta yu sungduna sel tangani aba wa pom hawdok liba asi lebak thi bani aire atopa editorial gi kalam amadana mathom maram khangda wa yawri mani da karam thokla ka ba manipur Legislative Assembly singki Mikal Haivasi sahi manga kudingi pangthokpani maramdi Legislative Assembly singki tamsi sahi manga gi oivana tamama luiva kudingi madugi mohchinana bagidaba Mikal pangthokpa haivasi hauna sani Democracy ki satnavisi Manipur khaktagi nate laibak asida leirwe state of union territory punamakini aduga masigi satnavi asna August 1993 ningtamba fanglaba India na January 13 1950 mafung faba republic amu oirkhibadagi chanaduna laglabani awjishu masigi electorate system masi adumak chanaduna laglibani chanaribani aduga system sigi manungda yauriba mirep Michael gi kanglon singna semdula leiriba Representation of Peoples Act 1950 amasung 1951 ki provision singabade Constitution of India ki mari lenaba pathap singi matungina pangthoraklibani aduba democracy ki thawai oiriba legislature sing khanabagi sahi manga kudigi pangthokpa Michael da mirep oifa haibanofa amsung pi candidate sing balamba tawba yalle toina thoktraga su assembly constituency amada supratagi mirep amada gi henda thoraktrabadi song thorokliba miyo eduna an contestant candidate oirapadagi mahakpo assembly segment adugi mihut oina khalle aduba masidi Manipur yauna state of union territory ambada toina thoktabani election commission of India na Michael pangthokadaba wafam sing adugi chief electoral officer sing da kusam naraga officer sing kusam naraga Michael sing pangthokna lagle aduga pangthokliba Michael aduda mai paglaklaba candidate sing aduna assembly segment adugi mihut oigadori bane mafu oigadori bane assembly constituency adugi thawdang puramak mahaki oigadabani masimagda MLA amamda local area development fund LADF haiduna pawwa mingtonduna jablaba senfam sahi kudengi piri bane aduba handak fangthu kiva Manipur gi taragani thu super state assembly Michael gi result lautorakpada mai faklava karava miyu singi maraktagi amana mahakwu arau teramna ofwagi thoram singda mahakna bihut oiravanina mangod vote fi khidava mahakna lamba tawna kiva political party ama kemirepta vote pi khiva miyu singi sahi manga gi fangpham thokpa sakthung sing amata fanglaroi Piraroi haidana fongdokriba social media platform singda pomsai jahlakibadubo haifam thokfa haibada asumpu oiba assembly constituency amagi elected legislature oiraba mioi amagi maikaidagi miyam mangda ngangadaba wara haibagi wani election haibasdi mirip oigadaba mioi amadagi hena bos songthoraklabade Michael pangthokpa haibasdi democracy masane mirip ani khaktang thorakpagi hai anidagi hen basu jai adobo mai faklaba miut amana phangba vote masingna Maiti hauraba mirep sina fangba vote chingatin china duna changdam narabadi karabam yutubu pamdaba yadaba voter masing hen basu yawwa masana tabane atoba mirep khara lamba tawna bada khwaidagi masing hena fangba dubu miroina khanbagi thabak sidi laiba kasida January 13 lising ambaga sampa yankai dagi chana duna laglabane aduga akangnafa assembly constituency amagi elected member amanabu mangonda vote biba sing dada chakthong pini atofa party ki candidate da vote biba sing dadi Pirwai ka haipo wafam sing asibo lebak asiki democracy ki masakpo thokon thoki haiduna gang thorak livra na dragna kari karamba wakhalon chen badagi oigadori bano
ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯒꯅ ꯀꯝꯗꯧꯕ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯪꯊꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯍꯧꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯀꯤꯚꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯝꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯕꯣꯝ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯁꯨꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯨꯗꯦꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯝꯅ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯟꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯚꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯕꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯤꯚꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯨꯗꯦꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯕꯣꯝꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯅꯔꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛꯇꯪ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯍꯧꯔꯦ ꯀꯤꯚꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯦल्टर लौरिबा मियामदा रशियन फोर्स खुदों चाप लौनरब थबकसु लेप्तन चथौरी हाइना पाउ असिना मखाताना फोंदोरगले अतोप पाउ अमदना बीरेन सरदा बिश्वजित ngasi दिल्लीदा पाइसनख्रे हायंग लेखक सेमलबा याना लेरे हौजिक स्टेटस की केयर टेकर सीएम एन बीरेन थोंजू केंद्र की एमएलए थोंगम बिश्वजित अबदे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एस सरदा दिल्लीदा बीजेपी की नेशनल लीडर सिना कोरकपदगे दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखरे बीजेपी की लुचिंग अहुम पुंग 10 मिनट 10 ताबदा चार्टर फ्लाइट इम्फाल थादोखे लुचिंग अहुम सेंटर लुचिंग करीगीदम कौशिंबनो खंग नमद्रे हंदक पांथोकीब 12 सूब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बीजेपी सीट 30 फंगदुना माई पागलख्रबसिंगदगी कनाना चीफ मिनिस्टर ओइगनी हाइब हयें खंगलब याना लेरे साइरकसिद मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर खननबगीदमक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लॉ एंड जस्टिस यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजूबो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर मणिपुर की हाखरे हयें ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर सिंगर लोइना केयरटेकर सीएम एन बीरेन टीएस विश्वजित स्टेट प्रेसिडेंट एस सरदा इम्फाल थोंगलबग लोइना बीजेपी लेजिस्लेचर विंग की लुचिंग खनबग लोइना अनौब चीफ मिनिस्टर राजभवन वसक लौरब याय फ्रेजन फंगब थाजब याब पाउ एन बीरेन अनिरक सूब टाउन की मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ओइरब यारे नागालमरोमद बिष्णुपुर कक्सिंग नोंबा तामेंगलोंग इम्फाल वेस्ट की एमएलए इम्फाल ईस्ट की अनि लोइना नुपी कैबिनेट मिनिस्टर ओइना वसक लौरब याय साइक नूरुन हसन की वर्कर्स फाजिलुबदगी चथरखिब वन जानब पुरकपदगी हंदोखरे हंदक पांथोकीब 12 सूब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन खेट्रीगांव केंद्र की एनपीपी की टिकेट माई पाखिब खेट्री अवंग लेकायद लेब साइक नूरुन हसन की युमदगे नूर हसन वसक लौबगी थौरम याव चटखिङैदा महाकी मयुमदगी वर्कर्स फाजिनखिबदगी चाउना मियाम अमदि पुलिस की मरक्ता इरांग थोक्रब तुंगदा ngasijo मखातना पुलिस अकनब मोंगदा मुकनाग्रे ngasi pung 9 minit ifurum chatpada minuthong hata da miyam thoroktuna lambi thingthuna tayar sing mai thabagi hongjang chathage tungda hata gi akoibada leiba miyam thoroktuna khongjang adu sawal pajin gi bamiyo sing condition amata yauduna thatobu haidun hawraki beirang adubo laksinada ba Imphal East district police team da laksinada ba honabada tear gas cell amati mokpong kaptuna irang adu laksinke irang thokpum adu all Manipur Muslim Students Organization amso gi gen secretary Manoj Khanna phongdorakpada pajin gi bamiyo sing condition amata yauduna thatorakadabane करीगुम्बा थादोरक्तबदि मखाताब अकनब खोंजंग क्या चंगसिलगनि हाइखे नागालमरोमदा चंगसिनखि बजने साकी खोंजंग अदो इम्फाल ईस्ट एसबी एडीएम याउनो वरी सानदुना सोलोसन पुरक्रे जानखिबगी मतुंगिना फाजिनखिबा मियो फनमक थादोरक्रे मरम मसिना आमसुना चथरक बजने स्ट्राइक अदो खुदक्तगि लोइसनख्रे आना पावसना मखातारे जिरिबमदा इरांग लेप्थ्रे बोम्बखाइबदा अमांगादा थोख्रे मिखलगी रिजल्ट आइदोख्रब मतुंग थोगनिंगदा बथौदोक सिंग थोप लेप्थ्रे ngarang nubidang luhongpong manakta khamdon leiba cruiser car number AS11BC 2779 amagi makata bom thamlambadagi nabidang pung 3 minute furum tabada bokhaiduna gari adugi thau tanki terna chingpa amangada thokre thawthoga sijiripam district ki manung chana leiba sodo vekra ki lalkal khulda leiba gari mafu siradun hakjai kunthra manga apokpa ainudin gi gari da pokhai ki bane bom pokhai gra habagi pawfang badagi Zapura
Dador Police Station ke OC jauna tim ama laktuni yangsinke bom pokai bagi tawtok atuda asok apandi yaukide adu bom pokai bagi makol atuna Serajuddin hak mana fangki hari hausik police na investigation chathari tawtok atu kamari lainana OC siangga wari sana pada akan babum waitebana asok apan kaya thokidabane tawtok atu ka mari lainana case ama lakotuna tijen bahukre aribida content singa sigi marwai pau khara asi pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang beriba panamak pathagajari channel asana tamta kanara badai subscribe tabi tribesana subscribe tabi romoloinana like and share tabu sukawi gunam namak pau amakana thagajari